Večera smo ovdje svi sobrani da damo podrška kompatriotite koji što nepravedno su zatvoreni, koji što je narodna vlast, koji što veleše nema pravda, nema mir, ki stavi za dešetki, za da gi ispunat nilite planovi, prvo da bezničat Makedonija, potom da obezeminat Makedonija. Međutim, večer smo tuka, ne je važna temperaturata, ki vidimo svekoj dan ovde. Dneska je golem hristijanski praznik, Sveta Prečista. Svita oni koji što se grešni, a ti je znat neka se grešni. Prvo neka se prečistat, pa neka se prekrestat i da se pomolat Gospod da im prosti. Zato što pravate na golema istorijska nepravda. Zatvara patrioti, braće i sestri. Vele ovde po ova ulica kao što se ispoganija, nema pravda, nema mir. Dajde da ih izanaliziramo ove dva zbora. Da li je ova ninata pravda? Tije što moratite sada oružje i ubija nevini ljubio se na sloboda. A tije koji što je peje makedonska ta himna se u zatvor. Kada je ovdje pravda, tako prašujeme ministarstvo to za nepravda? Kada je ovdje pravda ta, brake i sestri? Međutim, i tije, i nimite nalogodavači, i nimite pokrovitelji, zgreši je jedna rabota. Tije mislite ka makedonski narod može da ga zaplašat. Tije mislite ka može da ga sklotat, da ga smirat, pa duri da ga obezničat, se lažat. I odbrana najpogrešnata metoda. Metodata na progoni, obvinjenja, lažne obvinjenja, pritvaranja. Pa makedonski narod, mnogi kažete mi za drugo što znaje. Ipak sme tuka, ipak će budeme tuka. Greška metoda odbrana. Verujajte mi, poračujeme. Če se uverate kaj greška, znajete mi zašto? Zato što žarčito ke tleje, ke napravi ogan. Zato što Mikulec od Pireac od kapka ke napravi rastenije. Zato što šepotot ke se pretvori do eho, a eho to do grmeš. Ovde na ova ulica ke se grmi Makedonija, Makedonija. Zato što je narod koji što ima ime. Ovo su Makedonci. Ova država se ika Makedonija i da ostane Makedonija. Da im poračujemo nekako ostanemo takvi dostojni na ono što sve. Velat nema mir. Makedonija, Makedonija, nije sve krotot, miren i hristijanski narod. To svi te dobro go zna. Velat nema mir, nije to slogan. Kako nema mir? Kako toga stranci te donesuva investiciji i otvara fabriki? Kako nema mir? Kako donesuva investiciji? Međutim, zamislite ako vodavite na svite Makedonci, počne da se stvara ta iluzija deka ova neodivaka nema mir. Todaš našite dušmanike apostoli na celta. Među sebe nije ke treba da se ispotepame. Ne im treba na Makedonija to. Na nas ti treba pomirovanje, međutim mi treba istinska pravda. Ove ljudi se bespravno obviniti za terorizam. Tije se patrioti, ne se teroristi. I treba da budete oslobodeni. Zato treba predsjedatelj na državata da potpiše ukaz i da ga oslobodi ove ljudi. Zato što se nevini, nikako ne se teroristi. Zamislite, inostranski žitar, na primjer neko evropljanin, gleda televizija, dok kućava televizoru ti veli v Makedonija obviniti za terorizam. Zamislite koji? Jedan vrven operski pejač, jedan akter, režiser, branitelji i drugi. Pa što ki se reče? Mnogo teroristi ima voda Makedonija.
Ако овие се христи, многу терористи има во таа Македонија. Ова е срам. И апелираме нашите браќи и сестри бесправно затворени да бидат ослободени. Нема повеќе да должат. Изгледа покрај тоа што не спомнува Господ во Библијата, како Македонија има и еден псалм напишен специјално за нас македонците, со него ќе завршам. Зборувај ни, о Мокин Цирене, за тајните војски на злото. Дојдеа безбожната темина и го нападнаа небото, се мисли на Македонија. Нивното име не смее се изговори на устите на обичните светници, а беа протерани од гневот на ангелите, од македонците. Да сте живи и здрави, Господ да ве благослови. Да живее Македонија, да живее Македонија, слобода за аргументите. Македонија, Македонија, Македонија.